October ni som pali sang ni som ni pali tho tran ni ani a bazar thlir tu te chi bai ule US President in thanan hai zela President Louis Donald Trump le Vice President Kamala Harris te chu atu zok nge tlingang ti achiang lo zual zel boka mi pui ngai dan sang sang a Harris in point claim te a ma roi chho zel nuwa NBC poll hunung bera chuan candidate pani te hi anin tuk te chi amai Traman ma son hle ti nani New York khopuya mun pui nei USA News Channel lar National Broadcasting Company NBC in mi pui ngai dan an lak hunung bera chuan Trump chuan thamasa a Harris in en debate an nei nuwa an niam hret na chu ron siam tha in mi pui ngai dan a ron sang chho vele ta a Harris hi thamasa ne na khai khinin ta niam hle ani NBC News poll hi Democratic pollster Jeff Horowitz le Republican pollster Bill McIntyre te tang donin man lang na ni wangin adik thokhat tura ngai ania Jeff Horowitz chuan ni puya liam tana Kamala Harris thlipui tle po azoi tan ta ni in alang tuna chuan in tlan siak na masa jok anom talo ati McIntyre chuan mi puite hian Vice President Kamala Harris hi Joe Biden laka adang lamwak an ring lova Trump President na hnuaya thil tha mu tam anin be sei joka Harris hian ro relai party hi Trump khat dang thang le turin mi puite angen mai chawani ati ve bok NBC in mi pui ngai dan lak na ngai dan tho tu za somvel zet chuan tun an tran lam soima se in than mai nan ngai dan an la thak le mai thei ti an soya hei hian atling tur ala chian lo zia alan tir chiang le zual nia ngai ani Horwich chuan Kamala hian mi pui teril ruwa ama ni na chungchang zona om mek hi in than ma chan felangaya Trump po hian na president masaklaya boina thleng le ami malnu na mi te soisela kaina kha asiam that angai ni ina langa hengte hi in than ma thla khating lo deuh lo ma hian chin felvek angayang ati NBC poll tharber hi tun tha October ni le niriat in kara nei khani a vote thak tura mingziak lut registered voters te ngai dan an lak na ni in Harisian du tu za somli pariat aneya Trump hian za somli pariat tho anei boka za pali te chu an vote tur langai to fel lo tele hemi te panhi du lo ve ve te anni thamasa September NBC News poll a khan Harisian za somli pakwa mu in Trump ain za panga in vote musanga Trump hian ma son mek ti chiang takin alanga tunchuma hian an panhi big ni lo candidate dangte ne na vote lak na chuan Trump hian za somli pasari vote mu in Harisian za somli paruk amuthunga candidate dang vote tum le lain ngai to lo za pasari an la om boka September tha khan candidate dangte ne na vote lak na hian Harris hi Trump ain point ruk zetin na sanga tunchuma chuan Trump hian point khatin ma roi te jok ani NBC News poll a hian vote thak tu zinga mi pa tam jok ta se mingo voter zinga college degree nei lo tam jok ta box se tundin huna mi pui ngai dan lak ang hi ani chuan Trump hi point ni na chak thei donin an soya chuti lai chuan vote thak tu zinga mei chia tam jok ta se mingo voter zinga college degree nei chin tamin mingo lo vote thak tu tam jok ta box se tun trumpo lang hi ani chuan Harris hi point thu min chak jok ang antibok apumpuya za somli pariat veve inin ne tok ri ma se mihang voter zinga Harris du tu za somriat palian oma Trump hian za som pakhat chau achanga thalai kumsom pariat le kumsom thum pali in kar voter zinga Harris du tu za som nga pasari anom lain Trump du tu hi za som thum pasari chau an oma college degree nei china Harris du tu za som nga panga an oma Trump du tu chu za somli pakhat anom thung thingtlang lama Trump hian du tu za som sari panga anei lain Harris du tu hi za som ni pathum chau an ni thunga mingo big zinga Trump du tu za som nga paruk an oma Harris du tu za somli pasari an om boka college degree nei phalo mingo ho zinga Trump du tu za som ruk panga omin Harris du tu za som thum pathum an omani mipale mechi ang chuan candidate pani te anin voche tok viawa meche voter zinga Harris du tu za som nga panga omin Trump du tu za somli pakhat an oma mi pazinga Trump du tu za som nga paruk omin
Harris du tu za som li anom ve bok voter te ngai dan lak na poimo tak pakhat chu President Joe Biden le President Trump ten anuna danglam na an thlen chungchang ani a Biden na ro rel na hnuaya anma ni len chung koin man son pha ti tu za som ni panga chau an oma za som li panga te phei chuan an tlak hniam pha jok ni in an soya heti la hian Trump President lai khan ma kan son pha a kan chung koin kan hlok pui ti tu za som li pali lai anom thunga kan chet pha jok ti po za som thum pathum chau an omani ngai dan tho tu za som li pariat zet chuan Trump hian president ani chung khan na thok tha an tia Biden an president ani na angin na thok tha ti tu za som li pathum anom mek bok heti la hian Harris hian Biden na ro rel dan a chun zom chuan a thalo hleang ti tu za som li pathum an oma chuti lai chon Trump po a president masak lai anga aro rel dana chun zom chuan a thalo hleang ti tu za som li pakhat anom ve tho bokani NBC News pola hian kongsang sanga tunge thazo kang ti zo nan siama nauti tlak chungchanga Harisi policy thazo kang ti tu hi Trump policy tha ti tu ain za som pakwa zetin an tama healthcare chungchanga Harisa that jog ring hi za so min an tam boka president viak thazok tunge ni ang tia po Harisian za panga in Trump ai thlang tu anga zokani heti la hian ramri boina chingfel turin Trump thazok ang ti tu chu za som ni panga la in an tam ve thunga Middle East boina po Haris ain Trump thazok ang ti tu hi za som pariat zetin an tam zoka thilman sang zel tin hiam turin Trump thazok ring tu po za som pakhat zetin an tam zok bok ani September thla khana thazoka thil thak thleng turami puiterin hlo lama Harisian point ko zetin Trump hi khuma tuntrum pola po hian Harisi hian mi puirin la hlo jok ma se Trump ain point nga chawin asang tu ani September pola khani West Congress a Democratic Party chu atam jok ni se ramina that pha jok ring tu za somli pariat omin Republican tamna Congress du tu za somli paruk an oma tuntrum pola hian sang jok omlovin Democrats le Republicans du tu hi za somli pasari ve an oma hemi huanga po hian Trump hian thakhat chungin point khatin ma son ati thei ome voter zinga za som thum pakhat te chuan America chu kong dik zoina kalmek nian hriat thu an soya chuti lai chon kong dik lo kan zo me kani ti tu za som ruk pali lai anom thunga hei hian America mi puiten an ram hruai tu te an du khop lo zia alan tir chiang hle ani NBC News poll hi voter injek lut sang khatte hne na zo na an zo tanga result siamani a saito angin October ni li le niriat inkar chunga ngai dan lak ani a mi sang khat zinga zariat somkwa pariat te hi cell phone manga biak po anni Wall Street Journal mi puing ngai dan laka po Trump hian ma son thu tar lan ani a abik takin boina ching fel turin mi puite chon Trump hian ring hle ti alanga Wall Street Journal in September ni somni pariat le October ni riat inkar chunga registered voter ngai danan laka chuan Russia le Ukraine boina ching fel turin Trump du tu za somnga anni lain Harris du tu hi za som thum pakwa chau annia Middle East boina chungchanga po Trump that jog ring tu za somli pariat an oma Harris a thazok ang ti tu za som thum pathum anom ve bok US President in than chungchanga thu thar langsar tak chu India ram rimoi huanga paro pui berzinga mi AR Rahman chuan Kamala Harris atan thu apuang le Harisitan hian darka chan vezet o music video asiam hi ani AR Rahman an Harisi pual liaw video asiam thu hi Asian American and Pacific Islanders AAPI Victory Fund chairperson Shekhar Narasimhan chuan asoya he video mang hian AR Rahman chuan America rama Asian American hruai turwal tele rimoi huanga hmala tu te chu aron fui phur donani atia AAPI Victory Fund hi political committee ni in Asian American le Native Hawaiians te zinga America ramro rel na thu jok le na sa jok an tel ve theina konga hmala tu annia Narasimhan chuan he video hi music video an ringot lova kan u le nauten hun lo lakal zel tura politics lu chil chungchang le vote thak thua than heman ngai zel na tura fui na ro puyani atibok he music video hi tukin dar nga le chan ve khan AAPI Victory Fund YouTube channel a ti chu ani bazari lo thira wangin kan lo me